Huiza Koktomani Bishingti Kanchanpur Thanani Shuknasora Amsani Pinkonatni Nokte Nogana Obathakjak AS11DC 6478 Marini Khongsambole pickup Malkhongo Manjaka 3000 bottle Fatar Hastini Suwa Fiaba Police Thangmani Terman Keno Khari Thangka Nokphang Jutina Tebin Bisla Pinkonat Tangshal Sharigo Kanchanpur Thanani OC Udam Debarmani Thani Kaisa Huiza Koktoma Shokhaimani Kanchanpur Suknasora Amsani Chuak Bania Khlainai Pinkonat ni Nogo Kabangma Marini Fatar Hastini Chuak Sokhaijak Koktoma Mankeno Kanchanpur Bakakstani SDPO Ayush Srivastava Kanchanpur Thanani OC Udam Debarmani Toidon Mumbai Kanchanpur Suknasora Amsani Chuak Bania Khlainai Pinkonat ni Nogo Raid Khlaiga Kanchanpur Thanani Police Raid Khlaimani Zorawa Pinkonat ni Nokte Nogano Bathakjak AS11DC 6478 Marini Khongsambole pickup Malkhongo Manjaka 3000 bottle Fatar Hastini Suwak Fiaba Police Thangmani Terman Keno Khari Thangka Nokphang Jutina Te Bini Bisla Pinkonat Patimongni Yagola Bolero pickup Malkhongo Seis Khlai to Bukha Police इसे हमने सीज कर लिया। ये ओनर ये प्लेस है सुखनाचरा एक जगह है जहाँ पे हमने रेड मारी और ये पिंकू नाथ ओनर है उनके घर में और उनकी व्हीकल के आगे वहाँ पे भी हमें फॉरेन बेस लिकर मिली। तो अभी इसको हमने सीज कर लिया और अभी हमारे काउंट करने पे ये 2400 है और इस पर हम अब एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेट करके इसको पकड़ के इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। Manjangmani Oswak Biangni Sokhaimani Eba Os Hamongote Shabo Shabo Krangjak Tong Abono Saito Gai Naito Uitongo Tabo Kanchanpur Thanani Police Bureau Report Chini Khorang